Hei hi All India Radio Aizolani Chanchin Thar Achir tu Silian Sang Puya Chief Minister Puzoram Thanga chuan Union Home Minister Pu Amit Shah hna CAB le The Mizoram Maintenance of Household Register Bill 2019 chungchang te soipui Sports Minister Purobado Moroi te chuan kar le thotran ni December ni ko tanga tantur Mizoram State Games atan in boss ene chu peifel thokhatani ati Voina Trangkhan mobile phone man na internet man te chu za somngain ti punani Indian Navy ten long suam mang telaka be pen thak nuwa long suam tuma be na tum somli pali an dan thule long suam mang mi za somni an man to Chief Minister Puzoram Thanga chuan Union Home Minister Amit Shah hna Citizenship Amendment Bill le The Mizoram Maintenance of Household Register Bill 2019 chungchang te soipui Puzoram Thang hen Pu Amit Shah hi Delhi a achene na Komin Chief Minister chuan Citizenship Amendment Bill chungchanga Mizomi pui ngai dante The Mizoram Maintenance of Household Register Bill 2019 chungchang te Mizoram tana All India Service Cadre ran nei chungchang te Tripura a Bru Pem thla te chungchang te Aizol kho pui lai lia tanga Assam Rifles son chua chungchang te soipuya hei bagai Ministry of Donor le NEC budget tamjok da chungchang te Hindi teacher chungchang le Zoram Medical College su AIMS Zulsuya Medical College kam hospital adin chungchang te le Mizoram Home Department mamo sang te soipuya heng Chief Minister in Tuatlan te hi Union Home Minister chuan NJ lo tiam ni in sarkar tu chuan tarlang Nimin vekhan Chief Minister hian Donor Minister Pu Jitendra Singh chu chene na komboka India Marchak State tana Ministry of Donor le NEC ten na sazo ka hna an tho thei dan tur tele na tho dan tur rotna thlen bok Puzoram Thanga chuan Vain Khan Union Minister of State for Tribal Affairs P Renuka Singh Saruta chu chene na koma Mizoram mamo sang tele malak na sang kalpui mek te soipuya P Renuka Singh Saruta chuan Mizoram State Games atana sum mamo chungchanga a secretary alo soipui ngal tur thule sum ngai to pui ain huam thu Chief Minister alu shilani Chief Minister hi sarkar lai pui mi poimo te a hmuna hiam Planning Board Vice Chairman Puij Rammoy Chief Secretary Pulalun Moy chuangu le official dangten troi oma Home Minister hmuna hian Lok Sabha MP Pusil Rosang apoina troi om ani Commerce and Industries Minister Dr. Alal Thangle na kai shwai Industrial Development Board chu Secretariat Conference Hall Minekwa Vain Khan avoilina ta nam thukhom Industrial Development Board thukhom na hian Dr. Alal Thangle na chuan ezanangel nget nei theina Prime Minister's Employment Generation Program PMEGP hnoya thil siam na le song bol sang bank kal changa dil thei omte a chhor tu te na tam theng ber an chhor theina Nationalized Bank ho tu te hne loan deal theina te fungte en non turin angen ba ka bank tamjok a bikin private sector bank te hne na tangin a tamjokin PMEGP loan lak thei dan turte an soi ho ani Minister Dr. Al Thangle na chuan PMEGP a hlotin theina na Nationalized Bank le private sector bank te malak zel dan le ro manna mi puitan an siam te sarkar ni anzu yang tin soyani he thut khom na hian Industrial Policy of Mizoram sangni som phakwa duan chin chu soi ho ani a handloom industry ta na tanpuina dong thei turte SEDP Noya Village Locality Industrial Development Committee le District Level Industrial Development Committee yamo phurna la tu turte le adangte relani Industrial Development Board in khoma hiam Industrial Development Board Vice Chairman Pusiram Hunale Board Member te baka Commerce and Industries Department Director Puje Mingthan Moyle midangte antel ani Sports Minister Purobado Moiroi te chuan karle thotran ni December ni ko atanga tan tur Mizoram State Games atan in boss ne chu peifel thokhatani ati voina chanchu bumete komna Sports Minister chuan he state pumhop in filmna ne tur hi MLA Bill somli te inelna turani a Bill to MLA te anin long role le ani ati a State Games ne in zomin Mizoram sarkar chuan sarkar nalak tura za zela panga chu in filmna theibi te tan a hausak to don thua soya hei hi in filmna chi sang be chan pol te du dan le rei tak anongen to thin hlo tin ani ati tun tuma Mizoram pum hop in fiamna in elna nei tur hi tun ma UT hunla ya kalpu yang khanelovin Council of Ministers thukhom thutluk na anga kalpu ni don ani ati in ti siak nei ka le thotan ni tanga tana jirtop ni December somba thuma khar tur ani a voina tang khan football le volleyball chu kheltan ani to thu poroba ro mo re te chon soya mizo te nam hriselo tak atanga nam hrisela fit taka siam chu hein elnein atumber pakhat ni thu sports secretary Puij dal engmoi chuna soibok voin hian State Games la pui pro sang lena zoro ka phuale sak chu MJ President Pu Zonun sanga khengtin tlang zara State Games ti sat po tlang zar ngalani Mizoram Presbyterian Koshana Rural Sangber sinot in khom pui voisam ko porok na chu zanin hian biak in pui tia wo mission veng koshan biak in atan ani
zanin hi inlom na le report in khomani a moderator nilai Reverend Al Ming thanga na kai shuaya naktuk nilai ni chawmadar college an vetangin ro relin khom tranani anga moderator thar Reverend Al changlenan akai shuaya tun kar indin ni thleng ro relani anga zanama wantlang pathian bekin khom om thin don thung pathian ni chawma in khoma pastor nem nge ani don ba ka probationary pastor ta na lak tharte dang nge ani dona chonhnuwa moderator in lalpa jande sargamen athe anga zana moderator kal chuak Reverend Al Ming thangan thucha asoyang tun trom sinat in khom puya tharaw lam thupui chu nangmal somna niang che Genesis bung som pani chang ni ania he thupui hi indin zan khoma Reverend Vanal moya zongte scholarship marvengin asoidon ani sinat in khom pui hi kumsang ni soma tangin kaushan marin thleng lovin pastor belin an thleng thina kumina hian mission veng pastor belin thlengin mission veng kaushana nga ani kumina in khom puya hian palai sak ni thum vel om turanga yan ni a mission veng kaushana hian sinat in khom pui voi som thum panga nga aloni to a tun tum hi voi som thum paruk an thlenna tur ani Lai Autonomous District Council LADC thasik thut khom tran ni voin khan council budget pharani karle thotani thleng otur LADC session hola thut khom hi chairman Puvizir sangana kai shuaya MDC tana tumthum thantin lo ni to kumin October ni som pasira boral pusan jamlova suna hun man ani nuwa Chief Executive Member Puti Zakungan kum sangni som pakua sangni som ni chung LADC sarkar sumhan turarwa man budget chu house aphara budget pumpui hi cheng viable seza somko pani no sumnga pathum singko sangli ni a chiatling khoma tanga hmutura be se chu cheng no ni somani LADC in khoma hen environment forest and climate change sangtu executive member puke si mal somdong len thingzai khol man khwakhirna tur official bill the LADC chainsaw control and regulation bill 2019 house apuluta seson hian ni sari chung odon ma se ni ngani inrini le pathian ni ate seson chol ani dona wangin member terorela anthut khom ni takchu nili ani don ani voina LADC seson tran ani ma hian life students association LSA general headquarters longkai chuan LADC sesona budget pomani nge the na MDC te an ngan na an kalpui mek bo zuin ario pegi atanga session hall ko thleng budget pass andu thu je kengin kong an zo a session tel tur MDC te gate pon nama no mo kani kumin July tha LADC budget session nei lai khan sarkarin tol kono motion house a putlu ani wangin budget pass thei ani lova tun trum session a hian budget pass nge ani theina LSA hian MDC de chu mala turin alo ngen to ani heroin hong somthum pariat nei tu lalom sang kum somthum pani champhai veng sang tu na aizol zong te khosamek chu kum som chung hreom taka lungin tang tu le cheng noi khachoi turin champhai special court judge puar vanal ena chuna shem nikum February somni pani khan champhai tang aizol pan na champhai khodai khan kon police checkpost a lalom sang heroin hong somthum pariat nen champhai police ten manin thu boin siam saka thu boi hi hunang ma chen ngai to ni nuwa voin khan special court judge chuna thurem na puangin lalom sang hi thiamlo chantira hreom taka kum som chung lungin tang tu le cheng noi khachoi turina shema poisa choi tur pe thelo ni chuan thakhat danga tan belang chanchin thari all India radio aizol tanga ponani voin khan mobile phone man ne internet man chu zap som ngai ti ponani private telecom company sang chuan heng man ti sani tur thu hian no puang to a kumnga chunga hetianga telecom lamin anti to tum khatna ania telecom company te hian October ni somni pale Supreme Court thu chuak angin hetu luk nei an siam ani India long sipai ho tu pa Chief of Naval Staff Admiral Karambir Singh chuan Indian Navy longsom mangte laka be puan thak nuwa longsom tuma be na tum somli pali anven hlotlin thule longsom mang mi za somni anman to thu wen khan soi vona New Delhi a chanchu bumi te komna he thui soin pusinga chuan India long sipai de chu ram himna ti der thong thai engpo ma chon tura anin pe thua soya Navy te ma chop tar langin thona phur thai longlen pathum nei bel tumani thule indolong somli pakhat nei belani to thu soibok India che velaram dang che lagna reng in India Navy a ngong thalo anei lawang atibok chanchin thar serti topna na tlang pui Chief Minister Puzoram thanga chon Union Home Minister Amit Shah hena CAB le the Mizoram Maintenance of Household Register Bill 2019 chungchang te soipui Sports Minister Purabado Moiroi te chuan karle thotran ni December ni kwa tanga tran tur Mizoram State Games ata in bo se na chu peifel thokat ani ati voina tang khan mobile phone man ne internet man chu za som ngain ti punani Indian Navy ten longsuam mang telaka be puan thak nuwa longsuam tuma be na tum somli pali andang to a longsuam mang mi za somni an man to chu te zong chu chanchin thar kan pon thei